to kel ke regime and then mu bulem to ka cham abi ga chui tele ka ka por ge ngi tandin bara ta wi mo but kel be can understand along wal government regime du ne nag yana ga je me kwalen ju je me je yen ga ra bar think about Rwanda. Google Rwanda history. Nei te na kana ga genocide 1994. Tani nei de ken lugo ka kwa ka bimma ta ma gor ka ka ne ye ka na ka ka ne ga wi mo ba me na ga yet ka ba ga yet ene country ga Europe gor ga ten ko kwa Rwanda ma du ko am che ge ba dem you the you can intelligent te ru ndi ja tu na ni tu sini ken te kel ke utu ni te na kana again kono ne ken yam tu sini tok du lien ne ken te kel ke utu ni te tu wi ko kono te ko tu ga nak tell the poor given the politic ral akan let guaren kan wer kono ka chang te kel asal ba ke they let them dance ka yong kon chang dien ba tok yang bo to good mu we good but you permanent thing ruling the albu disappear. History done a very strong. Because people of democracy. Any element can work community me yer no democracy back now done. Back sent to heaven. We don't need them. Chao go right there. The machine you can you want to connect Ginam kill Conedia to Western. And until God one God but to Domicha one can one in man in Janak. One in man in Janak. Are you joking or you are pasting the real issue? China do you lonko mun na ya ne dien kel the same land to kam dun kim mit de lonko de ngok renya just ko tien land kel mun na re mun na dong ko na ga ya long ke ko kel ba je ke yong na bulin ne tak ko be chong be chui ni je me chong bul pai bul ya pai bul to ko tam ko ba chong pai en ben we dun yen chen ga kya wa cha bul kirtin the yen job ga deb dun ku yen do yen men nyal all this and then me here take a 1 hour and be long a chong be lo nyu be lo gwi yen the same thing cái chong bullion no nga bi kid me do kon te cho letter enen nuer me take a yet ke ji me nang nuer enen nuer mu ku deny enen nuer jana sai ku ba yo wi jek we yang krek nueri yang dia lagi be gur krek the same thing on the social media che ya wi no go they are supporting a regime ramu ko salbe ke support and point ramu ko salbe ke support and we are dead body already can we are human being me amu ro tek and then no mu ko salbe ke support and we are dead body yana we la te but look good kana look they kana da can part of those kind of people one way can we jok nuer content nak ke jube door to door killing ibarab deny nueri kan nuer kan ganak abi la nuer ko tog de tu kon ngot kon ga te ko ngot kon ko ban so sudan bane chong ni al bane geu bu ko na bo ko bu ko le lam che ke bu ko le lam barba to bar ne ko lom gi de to sudan te no mal la na malala this dream will come true Rwanda me kan to Sudan there will be no transformation meji to Rwanda badil to ka South Sudan mi la pale lo ko ke pale ko la mi pale ku de ko meji to Rwanda abaka South Sudan again be transformation ko to South Sudan to the end ko transform Rwanda wo to South Sudan again the best of South Sudan mo Rwanda goye wore ko Rwanda wore Kigali ne diale anak rudin dial ja wokken ja ko kolab ja la ko kel ko la ko ke bilwiye ko mel bangwa be lo we jina ne ka je we nung transformation ga Rwanda ko regime nang na ja joy
ku kene na me ya ko do ga rin yal chu ne ga kai ken wutu ni chu ga tu sin ku tu ga nak and then jura bolu chigan ju ban ja wa ju kan this is the best of Rwanda again na bi tuwo ka South Sudan ta lambiya ngak me ji tuwo ko Rwanda mi te mi chale ne sher mi la te ke ko lok ne abe ki la pal ko wel fu pal ku te ko kwanter ba paleka te ne du ngot ke nan sene ban kwanter ba paleka to ke fake te lo kwanter ma pal ke ram ji randu nak this is pal ko wel ne be forgive. What is this? Forgive for what? Mela Lienge Bible ba ko pen that ko betem ba yatinta. Mela Lienge Bible forgiveness. Here forgiveness just real forgiveness. E way ko balona ja koy. Awidun ko ba. Tell the forgiveness. Ko yom dia chen ngina right ko do. We more. Ka Africa continent. Asia continent. Any island we more. Kangala jia na commission je ko yom dia. Ko yom dia we take a forgiveness. Take a palaga. Me chaga book New York. Osam Bin Laden. You know lo kon mi chi like forgiveness ko bana Osam bana falaga. Lo ko kel ngi. Enter no. Tella mi chi alle palaga we mo. Ko yom dia tella palaga. Yen ko le yen ti yen rat ken intelligent yen. You would me kana go. We dearly a new thing kana destroy. E location mi cha je ke utin ba book jenne ba book ba buri. An tiel kana je kana banak. Ko yom dia tella palaga. Ramurai ka palaga ku je malade. Ani Nuer ko on jel ka sal bakir. Jadi ju ko de teji ba ka palaga. Ke yita number 1. Tella mi ya tella forgiveness ko shi kana nak. Ramala pal iba gwanta pallaka de tan no reka mo ba wuji we mon go no imagine human being meti human brain pal limite mun la pal no pal ko tele gwanta ma ba pallaka ko ram bi nak di pal ko bi pallaka bi porge mu roji ka roji mo ni ji meladi Kuiji maladi, you don't even know what you're talking about. We more na make a lutel which are le peleka. They call a peleka la nueri, the corner year. Like all around. Yiram Yana Nakinero, Naguimo, Kina Yana, do you think did a young there, car, my dude, we will be a young there, Kina Kajiram and like Kajana, Nakachang Jana, do you think did it, David? The Yanak. Kana manen ebran mai da kar wuji jinero naktin kay ko ya na shulu bi bere ke chang bi bere chang da kana manen tale wi mo tale mi alle palleka e cha crit ka bible go ga ne one one can understand to the meaning good one mi linge through emotion can you link to the meaning ka good mi link do through emotion can only link to the meaning ka good Bible ya no kon ko yom dia ne one link kan ko emotion quick and meaning that it's all about emotion meaning de me kwa design ge chine yin one ne to Gano brand we mon men go link to the emotion be what put it aside. Link to the meaning. Ko yom dia mi chit geji che yer ngok riat ke dia tat. Be menung dun me design bi we ye de to ko ji de lu ku dio rega. Mengi ye ro no ke te la jang tin dal ngwan ngun dem te tin we uno kon de dia to ni keneti ko kon do mi shilling ke la me chala de bi ling ke la ra dien be ke bu de be no isul mi tul ke dorun bi ke bu bi yes ji de lu kid werga
me ji ko ji choli deng am we yet me dorun te be ye adam. I don't think so. Ran kar kalat bo na gur kara kana mele ran kalat bo gur ka adam. And is still ngudi baji blind pool ka something like 1 2 3. And a door Easter dun chau no ra de dien. Abe ye belad Easter dun be be kwani tok ko cha gor. Do be dil to the run ni ko tuk dun me ko no bolli. Nu ko en kar ku bigat ku nge ba nge gu kar ku nang wel die. Norun te gram chalim te ram chim leng tin me wi ke Peter. Ni ye kach. Religion the kon ya. Read the name kon ga the same agenda is all about go ba wina kula brainwash. Kira tiji human mi chet ka mi te ga show ket ka mi jel chet ka mu ra chet ka e ba yi be nge ko roi ko mi ngi ran ko roi ko it mean ra mo nga ko you ko the you roi de ne bi la ne ti. And then me jen the case kun me jen cha wi mo no ne di al cha cha kul de tele kul ku jiddi abanga ram mo ko jen jang ne di al how de lam kel be roi ko do ngai ke bi ku bo ben bi nge roi ko bo ye ko roi ko me cha ko na dama cha roi ko ngai la ga ling te la di lam ra pele fe Bible pupu de sai ko pale je chura ko na ga Bible lat kar ku chura chol Peter ke mewe mini kar ku mini ko en loidu nanga ga wel die mini yigan dia nanga ga 20 mini ga nanga 20 mi be yo ye ga de ni ko no tam ye ga de ko gudong no go ngala jang rel ngwani tim chim ling te am ya chola de religion a politic be karo men Catholic jen ne lat Islam be ga Africa ke wi mon gelo mela lengen te Africa na America ne char kon te wi me historian je rudi ne la ya but ne bombo ma nge cha ayona ni ye cha ba cha ma cha ke we ke rai dia li be ding bu lu ba je rai ba jam e bom la tam no be lu chen bo wi mi don chen ma ngai chen wa te lu wa ten nu bi ta rai english te lu quick ken wa be ka ten wa ta pe ka be ye ta pe be ni ka nuari ke dien ka ni ka kwa ka lu tu ni ke ku ni no ba ti ka ngai wa pe ni ko bom yin the same white man they pay ne kon yin the same white man hina no right ko ne kon nak ke la nan ke da ye ke na wi ke na ni ngone ka nak ke la wi ta wi ye lo ben ne bana ngi ke religion ne ji ngi right ko la ben ke ne every year bana ngi ke missionary ne una ke missionary ga Africa te la Africa ni no mi yen ka Africa ba missionary na west pa to kon dialo kon tra me menen te ke gambela bana ben ke United States bana wo New York bana wo ke Canada bana wo Australia ene ke European country ba missionary ba nang pen mi ke ba mi to why nang na missionary ka Africa every year mu cha missionary an nungu we ni rai ko to e kai me bor ala ramu bor Raman ngaje longo kone yi chinga ka helde ne tega Africa kiga ram bode mangach mi ram bor ka Africa bo feel free ko ku kwa jatare ne ti ba ko ne kiro ko pan ya de pan na ante dia tinga do ri na le wota ko ku ken ajen go len le mi cha yen ka US cho chong gen en to cho right cho nyu beda
ke ba laran ba ke Phoenix Arizona bere bede lek men da la da pel ko da wi shaitan ba na ma ngai law mi jeng western world kene la ko ram bor kene understand to the meaning do your homework mala ling te ga satan ko ngi je satan ne fetele ki tok kwa krene je ngi je wa chal there is satan ite ga satan ko na la shaitan ya jag lel na me ram mi che gor bo dwer en mit ke mi jalat ba bang mo bele mit ne me jen ku en te ja la lung te ko da ga I think ko jo ko da ga jen la problem ko te ga ma char when in fact ki jin la door how do blame na bang tell me chala satan ram satan number 1 ramabor ngula leng di la logo be la ne che do dur bo blame tom teng do mo ka pele ne che ni wan ko ba gudan ko confuse ke jen la door Cheitan ko yom diet